Hei tā te runanga o te rarawa, kei te whiriwhiri kōrero rātou kia whakahokia he tūtanga whenua ki te iwi, mai rāno i te marama o Mahuru, kua nōhia te whenua nei, e ngā uri o te rohe. He riri hoki no rātou ki te topinga o tētahi pōhutu kaua tino tawhito, kei taua whenua e tū ana e te tangata nōna te whenua i tēnei wānei. Nā, hei tā te hunga e noho whakatautau ana ki taua tūtanga whenua rā, kā rea no rātou kia rongo kōrero, mo te whai a te iwi kia hokona e rātou. Anei rā, Aharata Brown. Ānei te hini ngāro, whakarongo mai. He karakia ki te pōhutu kaua te pūtake o te noho whenua. Ko au, ko pui. Ko te rākau te tino aroha ki te āhua o te tūkino i te rākau. He uri au no tāne mahuta. Hei tā te hunga o konei me hoki mai ngā hui ki te whenua. Te runanga o te rārawa, ki hei haere mai ki te kōrero kia tahi. Engari he kōrero mō moringai, he rariraru tērā. Hei tā te runanga o te rarawa e mahi tahi ana rātou ko te tangata nāna te taitara ki te praka o te whenua. Ko te pūtea, tōna pūtake. Nā, koe te ko te he momo pākehā tēnā, me hoki whakahoki a tēnei whenua i rungi te aroha, me he pūtea iti pēr. Hei tā te tumu anō ko toro hoki te ringa ki te kaunihira o te raki, te ratonga whakahaere i te wāhi wātea Māori, te praka tuarua. Mātou ko ngā turi a te kāwanatanga me ngā kaunihira, kei kona anō e tahi o ngā mea he, e ti kāna kia tautoko tonu mai tā mātou nei, hoko ngā aha koe aharane ki te whenua nei, kia whakahokia mai ki ngā hapu me te iwi ahipara. We can't change the fact that there was a prior subdivision there and the council aren't the Office of Treaty Settlements, but I'm sure that there's some way that we can work together to get a good outcome for the community. Nei mai haere mai, hui mai tātou kei rungi i te whenua moringai. E hihi ana te kai pupuri i te taitara ki te whenua motuhake te hoko i te whenua ki te iwi mā te runanga. Engari, hei tā Dr. Cecil Williams ki te takaware ka tuku ia i te whenua ki te mākete hoko ai. Harata Brown, Te Karere.